Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kipulit ka nang ba mantagaski kilayo bantam no yakaway kametya nakaklaw hajan kasnong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. Phlim Ahor, Phlim kabaki patba, kibala ap kmi lenti la slambha, kan sayo ban pen ino na do ka khatsau tarik mentau benai risau ar hajar ar puar, ha Bijou senama Khlong, ha kapor khatwei shiteng men step, ar baje no phai sngi, san baje janmit, pat hinyo baje janmit. Habaya kren bo ba hilarious kharbi kheu ko muting shop, ubaderu ha gaju kapor kum utrai, bat kadei kisha, talang kum kapuran, kilapan pau ka jing ngau kemen habaki layu iya ka tarik ban pen ino ya ka Phlim Ahor ha Bijou senama kumta kila kerpat dikipat ba bikin ai jing kershan namar ka ni ka Phlim kadan ka jing sneng ya ka emlang ka salang namar ka pen inuksa kumno ki Briew menta ki sedang man khayi gi do jam ki badan ha Briew da ka ba Khlong ye ki Khmat ki Khyllai bandi she ki wei ki jella गलत नहीं खना ना सुनो आमी रमते भलो मता दिखो दोनों मामला बहुत बिगड़ गया है किल दे Aji chunde! Kulishbun saksen ni kan duk pat pi buran mot ting shop buran ting so kemen ba ye dik tip ka Phlim jo pi kan sa pni no di ko ni kan pat pi man ta lano ka Phlim Ahor kan pni no ha Bijou cinema Kulishbun ya pi ba section bat ya ki pat ba nong kersani Phlim kasi ne ko ko par jing khamle ker pang na team Ahor bat kamba ngilong mata si ga di khatwei tarik banai Pushpo ar jarar puar Khlong ke ba pen kendep mesim yang hadu tata kum nong snai ke Phlim bat ba dan menta bana ke Phlim Ahor Khlong ba meneng asyo kensan ka phone call na try Bijou ushong bet yang ba haga khatsau tarik menta ka tayo fishim no bi nem kumta kiwe ki Phlim hindi ki bala upline no pa ki bon ti kataru da ka jingya request ka jingya ka part na po Bijou cinema hall hi chpo asam bagila laban pen kendia ya kawi ke Phlim hindi kata bikin ailat saya ka Phlim kasi kemudian ka ngiyo alat ya ka Phlim Ahor ban pula cara ni ka sautrik jingsha ke diwa ka Phlim hindi saya ke diwan tenga Phlim kentat cuy ya kata wa dai por bakim ha tang lai singi yo alat ban ne ka publicity dengan lasu tu pada kentat yang diupor kan sanang slem ini dengan lasim no kishim bat la pediang kata kalau nadu kat sautrik mentau benai kata ka hap sing thoding bat ke por kalau nadu kabishting step ar baje no khai singi san baje janget pan nyo baje damit ha Bijou cinema hall Khlong ini yulai usngeu nei aktor ni bailar bala mana kata di kandiat na pi puron pi segum no haba playo tarik man pi no ha Bijou cinema so kemen so dik na yang asu komen mo asu dik rukum jo namar ba kani ka Phlim ka bangila yai up mo na du an chal ka khandai ban mi ti ka long ngadap da ka jing komen ba kani ka Phlim kan release no mo kani ka sing thotting Friday ti kum jo ru nga ai khbe isa bai la ai nga ni ka lat mo bangan dan la kani ka movie Ahor ti pi ngesngeu ba pi bul kam ha ti pi bul kam le kum no se thoding si sedang pin don lang na pin yeron lang na mi don lang terus ni hagajing shisha katte palat kakam ngam tharer na laban don lang tamba hagajing shisha nga hap ban pen like por khnang namar ba kani kadika ka Phlim ka baning kong mo banga yo alat mo hagani ka kasi movie industry mo juni ti nga try ngan don lang bit haga sport haga khasautrik haga por minsni mo sa RBG baroki artist mo hinya don lang Indonesia here la dai mak ru ha sama terus yang mo di pinwan marway bat bahing na yang dan biang sobat terbang terus ni na Hoy nga sawan lang bad i medyo nga nang tabad ki para ki men utay bad ki ba national
Mau bakar pam jumpi benar nak. Oh benar. Pam na dang dengar. Bok kami Kadu kasau tarik le dah kam pang di mana. Ata yung nito. Kitbok piwa. Boleh Phlim sa yo ino. Bakar pam. Hey, what's your name? Jeff. Call me 7627960215. Tuh buat dah terus ngir mut mah. Kita. Kerban bai bakar pang jumpi berarti Indonesia ni ba. Kena kasar jikan mah. Interview kasar jikan mah bani. Sibet dah kena kya shows tu. Hangking long excited ha. Namar ba mentasi kedai Tuesday, tisang inap sa Wednesday, Thursday, finally Friday, makin release mo. Ngai mentah kya rekod ha. Pi dia you pi dia ba pila perkat boleh Phlim dah. Am namar ba ngahap long in shape mo. Namar ba recently ngajab ya ka top model India. Dia kumba fitip kedua top model India kalalong ha po nong ba Delhi. Dia as a first runners up dia ngihap represent ya ka India mo. Hindi show kumbang represent ya ka Meghalaya. Dia how new benar banwan hagajing Shah ngadi bandit Shah Indonesia Bali bandit compete ke mo ya ka competition ban represent ya ka India. Dia tak kadau ke ngala pun kre lagi. Oh, pi terus rekod dia. Happy number ba kibon ti mo kini kinong ki competitors from all over the world in sawan kumbang dripo mo di ngihap ban stand out mo. Pi pu ham tas ni. Kibon. Pos tili. Usiu la pun kedar. Dia kalalong no kung ka special occasion mo tasi number ba niyo ban nyetoi ki pat ba mo nam kamtam ba kin release ya ka movie. Arta ba ka movie banin kom chunga ta kana ma kham no excited. Dia pindah cari Indonesia pinjam lang ini aktor ni pinjam marwai. Ngalik marwe. Oh marwai lagi. Nasi itu apa nasi? Dan bok ba. Ikit bok lah ya kita. Lalu kita pindah yang ta Indonesia nang sedem lah. Em hagajing shisha ka dei hau November khatar hadu khat khandai tambang hab ya coordinate chwa bat kini ki agency no pot Delhi mo number ba ni have follow few covid rules protocols tinga try ni have quarantine ro sans ni e la ni like ni have chwa kat kum ka jing don kam mo ada kam fit in tingan have le ra ki bat competition hau ni 2023 kan ka banwan mo hau ni bunai hau ni year kan Itu slay tang jikman kat sya bangapet kat sya bapai Wan Buddin ni ba? Hima Briew Kendiat ni aktor jungi pi kendiat kene ka Phlim jumpi ka story ka dei Ahor. Batai kendiat kai ke jemut Ahor. Da ni shimnya ka kantin Ahor ka jumut janga hi banga ai ketenge ni ka Phlim Ahor kalau ba hadir banga la pet binia ai ka jumlang juman ha ka imlang salang kamtam ka jumut janga Ahor kalau kata jersey keti Ahor kemut ulong ka kata keti ka ba kat ba pinangki pinangam sipo te ka jumut jong ka jingmala jangai kini ka story Phlim Ahor ulong ba Briew hi po ubuthe ka ba unang le ka wei ka kam bakla luka bandarab job je ka kam bakla lani ka illegal work ule hap thok si thok ka wei halor ka wei jing thok te kamot ka jingim ka dan ka jingma adi nampun kamot ka long ka ba hinang si phile bandarab job banyada ilti ka noro sino phile ka kam basniu hi ka kam bakla kamot pinsangam ben ha ka wei si te ka story ha kini ka Phlim no kolong dan no ka krenspang ka junglong jungui Briew tang na jing kwa rha spa ule ka kambi an hadu ba ushim la kin ko shu ge jing pra Briew ka khandet ka mo shong ka ni ka Phlim Ahor ka di ka khata chapang gini ki organ street mo ka ba ki Briew na ba ka spa ka pho ban yo ka mai spa ki kloi ban penan kam gi Khmat jung ki Briew na ka ba di ki no jam ki Khmat kini kitai ban yo na makia yo ha bi ka ni ka ngirawan ong ba wada ka kies kadang duna ngimpat dai ithan Henry na sapo gini ki kies ki bon pam ta ada tangi
Shimika census kali India baru kau itu kipu nagi balik kan ika Organ Street. Tapi kata kendiat ka film Ahor. But ka jimbar ka message ka bakam kerpang hang ni ka bakam Khlong Khlong ka day ka jing day jong. Ka khun but ka kini but ka lok ma. Long keren kendiat hang ni ka ni pen iba ka jing kodor apa deng kini ki ka jing day si ying si ka si khun but ka lok. Ni pai dia sepuran kapat ke jompi hangne kalau kumno pi kedua kumno badi aktor hangne ke film. Hari ni ke film kedua aktor surok. Surok. Balik dulu surok. Tijing bam ne. Nama ada nyarap ti nyarap inga. Nyarap kumno. Yang kata ti sampai po. Oh, kau tip kau. Setenar tu. Kadang hisal bang ni aktras balik kedua nanti. Kadang tensu ay nungai jiskin dia kan noi. Kalau waktu hari ke film dia diulung balang le, flirt ben, Thì jauh long kendu man balap kenthe bah Briew le, thì kamu flirt ben jadi ben yo sim chance begen. Thì kendu ini idam kau jingrap posrok kasniu ga skuti juga. Tengah yo berjarap tu kan sedang ben buat kalat kelenti pun udah punya jalan ben kasni kan. Tidak ada yo sedang di Briew kan. Oh kapan macam Does it please? Kasihan ke bani kau. Khmat ki jauh ini Khmat juga. गलत नहीं खना ना सुनो आमिर गमती भलो मत ये खुदों मामला बहुत बिगड़ गया है किल दे setelah tiga kana jompi ke bakadu jompi kalau kumno kapat jompi bakadu kai kan jisnya kapat bakadu jompi pino kumno Exactly हमार कुनो सर to batai ni kapat bakadu jom diki macam pi kita batai kerja kita to batai jompi ta diki hakni film dah asdang punya jengai gun ni actor lah pun film kelas suja kerja untuk kumat kelas kit kun regen oh kore pi kore nai hai kit kun regen uni actor bate umtep rega le che wan che lu long slide te ka jano ha chiteng ju film nei ha bakhatu sa reveal biam ya ka eg bajai ka diki ke ko film nei bakhatu shu ai tang kindia di mat lomba kani kan sapoi ha ga we ga jaka smart ki bapang clean mental hospital ma an salap yang ya ga diki ha ga de ka de ban kam kin show shu bapin so tala ban pet stang no pi war pet ga film ni se iba kum no ga ni ga pet ma kelabit ma to ka fight dong dan ka fight ka tali ka fight ngabo lightly ha ka film ka ba Khmat ka ba shu biang ni ka main fight ka dia last year ko jong film ka ba nga jet ka pang ni do we prolog di Panjabi bahasa apa Khlong te ka main fight ka dia badui to setelah ka fight jompi te try ka jingkran ka jonga pi try ka labiang ni to e sapi ko han kot ka e jingkar pat jompi ka itu kado jompi lembaga channel jompi chiki pa na try man ko por bang yo lam nya kreman pi de dasngo hon hadu tata amaga channel nong san Hima bat ka channel jong ba section simli kadiga berbor ko kan TV ga ki film kasi na do manswa teke e ga ba ngapa ban kuntu limba ka channel limba ka ni ka channel ga ni por ko ba limba nong san Hima kalau ba ya ka ni ka film ko ma filatif in supply ga khat sautarik mantau banai Oktober da jar par nadu ka por khat wisting misap arbuje janmet sanbuje janmet ban nyobuje dimet ban ke jingkar pa jungi pi ka lomba kumba pi ai berbor ke jingkar shan ni ki rio don sap ha ga jala ri ka si jentia tunang ge beteng ye kini ka kam ba jpi namar ki kon samna ni ki barit ne ki ramba ki badan ni ki sap phero pher kinamla menya chkhmat lemda klem don nang ka jingkar shan ji pai ba ting ge pa ni pi sai sil pai ba unwan ban ai jingkar shan ya ka ni ka film jungi ka Ahor nadu ka khat saw tarik mantau banai how we choose in Ahor tenaga jompi fat ka e jingkar pat jompi lima Kumangala ong mo kajo namar ba kadika movie ka banding kong jonga ti snow ban wan khnang ban wan kershan nga shaka Bijou cinema hall kamtam ban wan pet mo kumno kalong kanika movie jongi ti tangkata wan kalit katarik khasaudri Oktober kharwishting 8 baje 7 baje 9 baje to dishbun
Khlai shibun ngis kendu Bijou cinema haka kasau dari. Khlai shibun. Kipulit ka nung ba mentagasgi kilayo bentam no ya kaway kamedia nakakhlaw hajan kasnong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. Hey, what's your name? Jeff. Call me 7627960215. Ka man sim jonga ka kinjai ngam da jing so si jik tu slai tang jik man kat sha bang apet kat sha ba pai One would dinner. Tiba Briew. Don't say Jeff. Don't say please. Agasin ka bani ko. Khmat ki jauh ini Khmat junga. गलत नहीं खना ना सुनो आमिर गमती भलो मता ये खुद लोगों मामला बहुत बिगड़ गया है किल दे I did your name!